Aha, abantu mwese muri kubibona, muri kubona iri shyamba turimo, muri kuribona neza uburyo ari inzitane. Aha ngaha rero niho bita ngo ni muri Kongo, murebe namwe. Ubu rero twagiye kugira ngo tujye kureba koko ibivugwa niba ari byo. Dore ngaho ngaha muri kubibona, uyu ni umunyamakuru turi kumwe, ntazi ikinyamakuru cyiwe, turi bwibwirane mu mwanya dusoje. Sawa, turakomeza tubabwira uko bimeze. Sawa. Aha, aha ngaha bahita hehe? Tugeze wapi? Aha turi guterera bahinga cyane. Ngaho mwibaze, muri Kongo hari aho bita i Murembe. Ubwo se murumva turi bugaruke i Rwanda kweri? Nimundebere rero mu Rwanda ngahariya, urabona ukuntu hubatse. Ariko murabona muri Kongo dore ahatari ibihuru haba hari imyaka. Kugira ngo uzabone inzu ni aha Nyagasani, nta nzu ikeye ihari. Sinzi kabisa, sinzi ubwo niba hari aho turi buhure n'inzu zigaragara neza, naho turahabereka. Ariko aho nagiye nyura hose no mu mashyamba, ubwo icyo turi kujya kureba ahanini murakizi. Ubu rero turi kujya kureba, tumaze amasaha agera nko muri 3 tuzenguruka ahantu henshi hatandukanye. Ubwo rero niba turi bugire amahirwe tukagaruka, ntabwo mbizi. Sawa sawa, reka mbanze nywa amazi, turasubira mu kanya. Sawa. harimo kenzi nashatse ko banza nkagera hejuru iriya. Nimba ufite amayinite mpamagarira umugore. Izi nzu mu Rwanda murabona twamaze kwiga ku nama.